Hello, Perlo. Good morning. Welcome back into my channel once again. Te daga singi daga sini kong. Te kala dairu kapor haga bangan let paino sha kampas. Te kumba pitip hi hagi tigi video ki baladap ba ngawan shine shishinong namar ba kadon ka ay kadon ka jingi seng dong jong ki samla. Te deinda kadao ngawan shishinong. Te mendangan let paino sha kampas bat kata kadesha umroy. Thì ok vlog đang ini ban nga du bukut trong tika vlog kalam takas ni. Ok. Thì ngắn sắp ni phi kato ka ni clip trong kalenti yan kam tam lay ka surok ka jongi nang ni na po umdan siya siya po. But hadu benda po siya kampas. Thì ngalay ayum da kasi kalenti yan ka jongangan sắp ni phi. Ok, bye bye. PE mà cái này cái đây cả camera cái giống á nó ấy chính thiệt giống á mà phải nghe là shalom to chính thiệt xóa bằng anh lệch phai nó tiếng là shalom to bằng anh lệch nó thì ok bye bye bedroom my bedroom á cái này cái chính thiệt giống á thì tay nhà mi nó thì cả paro giống á cái đàn shit đấy phải đó pero kata api ngang tay thế nhìn nha lệch nọ mà đẹp bên khang ta lá Vị thế Vị thế ơi nếu teman Melayu itu salah teman paro tuh mah oke kaparo jangan kala up hang nih te ongan bu shuai ka ni ka back ka jangan mah oh shit sengim dah sengi wow good it's very good bakalah shit sengi Ivan May Ivan Kabelai Ngầm Bye bye Milo Lakti ba mình dah Danawan me Mana keti sudah teh teh image mo image nga to mentang simbek ya ka video jang image man lang ka po mo kablay higilak na Teu ne udah sentiu saiwul mo ngala bakla parlok umdai ru sentiu jan nyong sentiu saiwul mo ne ni tenat ha pet ne hak to kowe ka video ngau sentiu jan dam umdai ru sentiu jan mo udah sentiu saiwul syang ya ong ne ya khot channel layap tu layap tempat bala slap mo okay oh ni sene ngi khot tok yang ni tiếp năm tiếp te phi te phi khot uri ne buri ma buri jorong
Nga tengok ang utak dah bambit direct mah. Perlak. Đăng luôn. Ucabi itu lah bunga tu dia prek wang ah. Tu prek jin cecah. Pang parang. Gayeng ni. Phải nên sân tiêu. Nếu sân tiêu ngon. Ki sa jong em tu jalbera na em tu. Ne? Ngam tip rama. Kiba tip sambhaban ya komen. Sân tiêu jalbera. Mình sure bun ba mình tam dan sure. Ne. Uneru we sân tiêu ma perlak. Em phi terso ma, terso. Ingi senengi khat chamulai no. Te okay ngin ya start no ya I paro ba in yo ban warm up no menta. Okay. Oh, ladan bakal. Mah. Hello. One. Ngin ya lệch hay nó. Kane kadai ka dan ka jangi ka stan ma stan taksi na piyo I ka taksi stan sini Syamdan local taksi stan mo ha Kene ka bantahan ni dang yasna dang mutkam ha betul pakti ha cingkti sini te kena barang yasna kene kedai kataka dan ka jongi main stand Wow. Sudah. Ang telah dapat sudah. Perlak nomor pa kakti mo dengan penipin nang la poiste dengan penipin ini stasiun mo mathaang to ngalong kalenti mo stasiun jisa
ni kecil teh. Nak. Alat itu baik pun naik cepat. Okay. Laut kebak. Oh, ini laluan kau. Tangki ya. Tap petrol ni tap news pak artau mah ngayo kanem tu new letar san teng agak tu ya new letar san new point san mah lot negeri ka Bharat Petroleum mah. Te perlak lah pois ni siya kampas no te ka video ko jonga ka ba mata kasingi kalong tangkum ni te la de na preng view dong poit mai kanika channel ko jonga so ha subscribe share but like te kani kan yap yang asibun mo kala dapin ka aimen sim mo ya nang bang dang la sisu ban penmi sibun ki video mo te okay, tangkum ta. Bye bye. Love you guys from Sarmo Vlog.